here to te chibai ule lalding heti pau tu kani a Tunhnai Chanchin November ni som ni pasari atanga December ni ruk inkara Kohhran rawngbawlna Chanchin sang te ilo thirang o tun pathian ni December ni ruk hi Bible Sunday ani December ni ruk sang ni som ni pathian ni hi khovel huwa pa Christian te ni poimo Bible Sunday ani a Mizoram Baptist Kohhran po in heni hi ursun takin amang thina chomha in khoma headquarters atanga program siam angin Kohhran tenin hun mangin pathian thulut na le poimo na te Bible Chanchin le pathian thu zirna Sunday school poimo na te inzir tirnan manchin ani kumin Bible Sunday a hian pathiani jing le pathiani zana tan thu pui shan siamani a pathiani jinga Bible in pathian ril ruput mang min shil ti ni in zanlama Bible hi lekha buchungnung berani ti te chu zir hawatan thlan chwa ani Mizoram hian Bible Sunday hi Kohhran sangsanga lungrwal taka kan tho hona Bible Society pualin kan mangchina hemini tholompo hi Bible Society a thelu ani chin Kohhran Paul in thliarna omlovin hemini hian Kohhran biak in tamtaka Bible Society shwai tu te fe chhuakin Bible Sunday chu Bible Society puala in khomnan le chutianglam hoya thucha soina hun atan manchinani a Bible awanga lom thu kan soina hunani rualin he rawngbawlna lam hoya in fui tharna atan Bible Society choimoina certificate le loman sang in hlanna hunatan manchin ani bok kumina ero chuan COVID-19 shileng awangin Kohhran ni poimo sang le program te man hlei thei ani talova Bible Sunday po hi biak in lama man thei ani don lova Kohhran hoten ma ni chungkwa thewa arem chan anga hemini puala hun mang theu turin Kohhran shwai tu ten min nge na ni Christmas le gum thar in khom in bwa sai na kalpui me kani Christmas le gum thar hun pui wak vet laya Kohhran chung tin ten ma ni mun thewa typical tlanga hun pui kan man thei nan Revival and Evangelism Committee le Communications Department te bwa sai Christmas le gum thar in khom program bwa sai mek chu zo ani trep to a December ni som paria da tanga ni som ni pasari inkara Christmas in khom hi man ani anga December ni som ni paria da tangin gum thar in khom hi chunzom ani thungdon ani Hehuna hian BCM recognized evangelist team speaker dele Kohhran shwai tu pastor ten thucha soin hun an manganga gospel singer kan nei thatak tak ten pathian fakna hun an manganga Christmas le kumthar chibai book na te ngai thlak ani bokang heng Christmas le kumthar income program te hi lungle aizo le longtlaya te bwasai mekani a TV le YouTube pa chhun le zana Kohhran mi ten kan som thei turin pek chwa chin ani don ani GKP Republic Veng Thlang Pastor Bial Rorel Voiruk na nei ani November ni somni pariat sang ni somni inrini khan Chalai Christian Paul Republic Veng Thlang Pastor Bial Aizol chuan Rorel Voiruk na le shwai tu thlanna BCM biak in veng hluya anneya Rorel palai mi somli le parukal thei tura mi somli le pahni an kalani Kumin hian BLGKP in khom pui nei kumani a nima sela COVID-19 shipui leng me kwanga Mizoram Sarkar thu chwa bo zuya BCM Administrative Committee lamin Kohhran le annoya committee le fellowship sang te mi pui pun khom thei na tur program wa sai lo tur le in khom pui nei tur te po rorel chau kalpui tur Russia tir na thu chwa asiam angin in khom pui nei lovin rorel le in thlan na chau nei ani GKP Republic Veng Thlang Pastor Bial Rorel Voiruk na hi pulal mun siama pautu President in Kai Shuayin Rorel Karlaka Bial tu Pastor Reverend JC Vanlel Loya Kai Shuaina in Shuai tu thar thlan na nei ani bokani Anthu pas lang sarzinga Bial Shuai tu ten Bial chung unit lo chwa Mission Relief Fund puala sumda COVID-19 puala Bial GKP huap tong trai na nei le Relief Fund siam Mission support pek chunzom Bial GKP member BCM missionary kal telom puina pek GKP ramthim ni zan me ni somni pakwa sang ni somni pakhata Bial GKP malak na in zan chan ve tong trai unit tin anei Bial huapa micro entrepreneurship development seminar nei Christian Hospital longlai puala gumsang i somni pakhat chunga Bial chung unit tin ten voi khat fe chwa nei Bial GKP sport nei ngai lutur dik chungchang in zirtir na bial huwa panei kumsang ni somni pakhat chunga bial chung unit te in tlo thel nei
bial chunga changa missionary kal chuak te Christmas thil pek hlan ti te ani a kumsang hi somni le pakhat bial chi ke pi budget atan cheng noi khat sing thum sang sari pom ani bokani hero rail in khoma hian kumsang hi somni atanga kumsang hi somni pani chunga ta na bial shwai tu tur thlang halin hengte hi thlan anni President Pulal Munsiama Pautu Republic Veng Thlang Unit Vice President Tlangwal Lal Mangai Tluanga Sailo ITI Veng Unit Secretary Tlangwal Albert VL Rohlua Republic Veng Thlang Unit Assistant Secretary Pu Jonathan Lalven Hima ITI Veng Unit Treasurer Nula MS Dongkimi Bethlehem Veng Thlang Unit le Finance Secretary Pu Silal Muanpuya Veng Hloi Unit te thlan anni kumsang hi som hi BCM Sunday School kum top exam nei ani don tunkar pathian ni December ni ruksang ni som hi Sunday School kum top exam huna ta na rawatani a kumdanga chuan pathian ni jeng in khombana department sang ten RM chandan angin exam hi nei thinani a kumina ero chuan shileng wangin Christian Education Department Committee chuan exam lo chungchang hi pastor bial tin tero rel na ada in exam zone ero bwasaya thon chwa fikani Bialchan Khata Sunday School exam hi Shileng awanga nei lo mai ni se tia thutluk na siamani lain Kohhran engimuzat chuan headquarters atanga zo na siam sa te in lama semin exam hi ma ni ina nei turarwa man ani a thingtlang Kohhran chen khata phei chuan dan pa nga ya exam hi kalpuyan tum thu kan tong bokani Relief and Development Department Thok tu ten self-help group antlo gwal Tunkar chung khan Mizoram Baptist Kohhran Relief and Development Department Nuaya lunglei self-help group sang te R&D thok tu ten antlo kwala Shileng awangin self-help group member te Kohhran le training sang an bwa sai chin te chuti thei ani ri lawa wangin BCM R&D chuan self-help group member te chu an omna galchilin malak thei dan tur te an ko mu in an soi ho ngalani tundin muna lunglei le aizol area self-help group somnga le paruka member zali somruk vel anomeka group te hi micro credit loan Lydia loan fund ta chang le bank chang te in pek chin anni a member te hian an loan la ka chang hian ezon na atan na kong sang an thoka chumi endik le monitor na chu BCM R&D staff te hian an thok chin bokani Lydia project Nuaya Mechitan Big self-help group Aizole Lunglei area the enkol chunzom zelani a hemi manghian mi tamjok chuan ezon nangel ngetle rin tlak zokin ma an la mekani Khonglung Kohhran bung tlang in serchip COVID care center tan chanpuina an pe December ni sang ni som ni lai ni khan Mizoram Baptist Kohhran Khonglung bung tlang te chuan serchip COVID care center COVID-19 damlo in kolmek te chanpuina atan cheng sing ni serchip bursa pu Kumar Abhishek IAS nena anhlan Thilpek hi bial tu pastor Reverend F Zorin Khoman Khonglung Kohhran IO in ahlana Thilpek hlan tur hian bial tu pastor baka Khonglung Kohhran chairman upa biak chhona le secretary upa silal sangate an kalani BCM Khonglunga hian chung ko somruk le panga omin Kohhran members athum somthum le panga anomeka Thilpek hi twal chung Kohhran relief sum tlingkhom atanga pekani Bungtlang pastor bial chunga Kohhran BCM ropui ten lunglei lama thilpe kan lo hlan to a BCM bungtlang po in ser chipa an lo hlan to bok ani GKP longtlai is pastor bial ro rel voisom pasari na nei ani November ni somni le pariat sang ni somni inrin ni khan GKP longlai East Pastor Bial ro railway som pasari na chu BCM biak in Emmanuela na yani a tun chum bial GKP ro rela hian COVID-19 shileng awanga sarkar kai shwaina siam angin bial GKP executive committee member le unit GKP office bearers senior advisor de telovin bial GKP ro rela hian antelani GKP Longlai is Pastor Bialo Railway Som Pasari na hi Bial to Pastor Reverend Beltran Puyakol ni Hovanayani a President Rombol tu en ro sang lianan ro rela kai shwaya palai zong hi mi somthum le pani anni kumsang ni som ni atanga kumsang ni som ni le pakhat budget atan cheng noi khat singli sang ruk pas tani Bial GKP Secretary Reporter Alandanin GKP Longlai East Pastor Biala hian unit panga omin members aria somsari le pakhat anomeka kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni chungin member thi pani anneya ro rel na a hian member kalta de sun na hun man ani bokani
Phongpui South Pastor Bialin Longtlai DLTF a Chanpuina an hlan November ni somni pasari sang ni somni khan Mizoram Baptist Goshen Phongpui South Pastor Bial chuan COVID-19 dona na atula piang manturin Longtlai District Level Task Force DLTF ne na puisafai cheng sing khat an hlan Chanpui na hi Phongpui South Pastor Bial Ayo in Executive Secretary Longtlai Area Reverend Arlel Nunziran DLTF Chairman Longtlai DC Dr. Andrew H. Vanel Dikakuta ahlanani DC Dr. Andrew H. Vanel Dikachuan Longtlai District ta tlom ngai pol Kohhran le michanhem ngai ten sarkar thopuya antha ti chakna na sumle thilpek chi sang an pechin chulom ati thuwa soya heng thilpek te hian sarkar chho jang khai hle a shipui do na konga sarkar tlom ngai pol Kohhran le mi pui te chanrual na tilang tu ani ati GKP Zotlang Pastor Bial ro railway somni pasari na nei ani November ni somni pariat sang ni somni khan Chalai Christian Paul Zotlang Pastor Bial te chuan Bial GKP ro railway somni pasari na BCM biang in Zotlang aizola anneya kumsang ni somni atanga kumsang ni somni pani atan Bial GKP shwai tu turan thangbok Hero Rail Income hi Bial GKP President Rongbawlna tu Bilal Ram Engan hun masalama kai shwaya Vice President Rongbawlna tu PBG Lalmuan Puyan chonulama ro rela kai shwai thung Kumin chunga Bial chunga GKP member thi mi pathum te suna hunan manga ro rel kar laka Bial shwai tu thlanna nein Bial tu Pastor Reverend Dr. Bilal Ram Hlunan in thlanna hi akai shwai ani anthu pas lang sarjinga Bial shwai tu ten unit lo chhuani se ti te Bial GKP printer lele pro pastor quarters ti changlun na atana sumda rotna te Bial GKP minga missionary support nei ni se ti te Bial GKP meet nei rotna te pomani a Bial GKP sports Bial hua Bible ral chan buat sai BCM rawngbawlna chanpui thu te BCO pual fe chhuanei te unit tin te arwala tongtrai tlaiwar nei te online manga rawngbawlna zawzo kalpui rotna te Chongtrai na muna Bial GKP minga signboard tar rotna te pom anibok MGKP athenturin ramro rail na achalai te mo phurna lamhoi MGKP in inzirtir na nei ni se ti te anrela kumsang ni somni pakhat budget pumpuyatan chengnwai khatsing kwa sangli le zanga pom anibok Secretary Rongbawlna tulal mga izwala sailovin report atarlandanin Bial GKP member sangkadza somthum le pathum mi pazaruk somli pasari le mechia zali somriat le paruk an ommeka kumliam ta sangni sompokwa changa sangni somni chungin Kohhran dan puitlinga in nei pariatan ombok Bial GKP shwai tu office bearers sangni somni pakhatat changa sangni somni pani atan hengte hithanan ni President Rongbawlna tulal mga izwala sailov kanan unit Vice President Pulal Chakima Patsuaw Hunthar Unit, Secretariat Langwal Silal Biakima Chonpui Unit, Assistant Secretariat Langwal Ramoya Patsuaw Vivacon Unit, Treasurer Puvila Ramruata Aizol West Unit, Finance Secretariat Pu H. Lalthanchama Zotlang Unit Le, Senior Advisor Tan Upa Aroding Liana BCM Kanante Anne. Tunhnai chuan Mission Rongbawlna Chanchin thar ilaw ngai thlang u. Mission Department shwai tu ten Borapan Surian tlo. November ni somni pasari sang ni somni zirtop ni khan Mission Department shwai tu te Reverend Dr. C. Vanel Dika AGS Mission Reverend Arlel Thangliana Mission Coordinator Upa H. Elian Tluanga Mission Promoter te chu Mission Malak na kalmek en puin Borapan Suri chakma missiona an fe chuak Borapan Surya hian puan tale puan thui zirna Weaving and Tailoring Center din dan tu ruang manakal puimek en puinan kala missionary thok mek pulal biak nungale pisai za misailo tenu pa in lodong songin an rongbawlna dan le malak dan te an en hova malak zel dan tu te soi hovin ruang man na an siamani chakma khopui zinga lian ber pol Borapan Surya hian kumsang ni sompakwa atang khan missionary dani a tuna hian fellowship member somni pasari omna din to ani a rongbawlna zawzok le lian zo ka malak tumin tailoring le weaving center hi hon tuma malak me kani a thoktu turpo kumin Christmas mangye yada tum ani chakma missiona ring tharza somru kumin chhungin an om Kumina hian baptisma changza somrukan om to a fellowship pathum din ani to ani December ni riat hian CBC Marpara Pastor Biala CBMMD chakmanu hopol ten leadership seminar le bufai cham campaign nei dona Marpara area le tuichong area December ni kwale ni som pasaria field director Hovin workers retreat and seminar an nei bokang
Thailand da Christmas outreach khopanga a nei anidon December dinga hian ringtu mun sang sang mi te Phre province a Christmas man puyan niang Christmas an man mat na chan hi Christmas huna an mani group te in an chian te chung te le khotlanga an man an du sak na wanga ni a Christmas outreach khopanga a nei turarwa man na siamani BCM R&D tele BCM Mission Field Andaman and Nicobar Island lam tho ho na in arami thalai te tan puan thui zir na kalpui mek chu December ni sa ni somni hian batch ni na atan thalai mi pali ten thatakin zir zovin graduation program man ani graduation program hi pueflel sang zwala kai shwaina in Reverend Diamond Joseph an certificate hlanani Training Center hi kumsang ni som pakwa bulchan ni in mithil phalten puan thui khole na pe in BCM R&D lamin puan thui khole zirna man ruwa ma mo chen khatan tum sakboka PF vanlel ven hemi wife of PF sang zo la chuan volunteering zirtir na hi apeni January sang ni somni khan batch masazok ten zirzovin graduation program hi AGS service Reverend Arlal Biak liana le atho pui ten anlo man pui to boka ring thar kan feel ta mi te in song nan achangkai le ani BCM Administrative Department noya nadil te ta na sha tirna kan han puanga nge BCM noya women workers LDC le pion nadil te chu hetiang hian interview hunti danglamani LDC interview chungchang interview huntura ruat December ni riat sang ni somni jingdar somle achanvi atangin written test le computer knowledge test nei turani a general knowledge mark somli general English mark somli le computer practical ten mark somni anpu ang women worker le pion nadil te chu December ni kwa sang ni somni jingdar somle achanvi interview nei turani a December ni riat sang ni somni tia thu chua kha ti danglamani Khatizong khatun chuma Kohhran rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak ho thei te chu an ni a thir tu te in zawai chunga lom thu kan soye